sambe kase baku fu na die nya no na se baku fu na nyame hira no me wi ya hu anu a me wi awrade no a adum no wo wi mu me di hu me sambe ka empanyimfo se ye busa nipa ne fie na ye musa ne sika eye industry eye Kumawood egu ye ya te se Agya Koo pese osan epedani Agya Koo ebi mu de ne kwoto bola so se oda emfichire woni ba bi da eduru ba bi krampo de e ka se Agya Koo se bi osra na wadi ene Agya Koo aba abonte abachire ne fie na media wo ya ade na eya metwe ba ha na mabo aba so ye nso Agya Koo manche na wasi asi wo no ne ye mra batanie beye batanie akwantubani beye akwantubani metu batenu mi muao metu batenu mi muao minimi sanka mangro mami kamangwada batetio beye batetio batanie beye batanie akwantubani beye akwantubani metu batenu mi muao metu batenu mi muao minimi sanka mangro mami kamangwada metu kwanse me kwa pesika be fie me de ba be fie yi because na bentio bro tia brabo se ne nyamro menya fie di otia Amsterdam abontin bobre bia mi nanu mi so bia mu na pa mi wedi akwantuboni metu batenu mi mu ao metu batenu mi mu ao minimi sanka mantra mami kamangwada sister adutumwa Amsterdam hima see everywhere na for antibaki free asante kumo ba ma na oti antibaki ujumni hesenzioto neto baku fofia kada sambe kase baku fo na die nya no na se baku fo na nyame hira no me wi ya hu anu a me wi awrade no a adum no wo wi mu me di hu me sambe ka abrabo ya nimia abrabo ya hadio menene musa debi ebe sana me yankopa gunta this is of abotin o si eyire so pass we go fi anotibili to this is of old friend anotibili we ni o si me ko fi aju aba ko bi Amsterdam onum na ekoro no sie bi abrabo ya nimia abrabo ya hadio ene musa de bidabile batetio beye batetio batanie beye batanie akwatubani beye akwatubani metu batenu mi muao metu batenu mi muao minimi sanka mantra mami kamangwada zena obra no nyagro mami kamama mi papa kamama ma babe jambensia zena ganze munyanga sabra boya zena obra no nyagro mami kamama Kana de semai kana tiefo yam so fa dwempan ne aka enkrata mukinkon aka fufokin aka be men fa ne yire nim enyefom aka muto no motie Mr. No Pressure udi mecha pressure be de be fawo abusua ye nyina ye ho na ye Agya Koo sabi ojeje ani bebre e wo wiase papa yutim say yes enyoma Agya Koo e ba wiase o abaye no watimi aye de asave no bebre je de enkwa na eduru ba bi no Kumawood no Agya Koo omukosom kwakwa eye movie aye fra eye konfa no che na mo try say Agya Koo enwro no ho na sabi na daja nyina emra abonten na Agya Koo ka sabi dabi saa de de wo ye bema sabi ono so ye de wafa oba o na oba te enye movie ni ti no no baba be act pono e wo ho anaso baba be wro no ho nyina ye de e wo ho no nti Agya Koo eye se wo nye no eduru saa scene nti no omuyi Agya Koo ye de efiri wo ema wa woni tua amanfo bo po
Emma instead of say be frɛ Agya Koo no metwa eye movie ni bi na sɛ onya akran fa to no botom to no mo ye de omo power Agya Koo omo yi eye Agya Koo man ama efiri okɔ no Agya Koo ye de ethical na ye hu no e wo movie industry no biem na ye se wi aso obi o be start ade no ana obi o de ade beba no se bi se ade bi duru na se uyi ni free mu a wan hwe ya later no be say de afe no eduru ba bi amamu se da bi kodjon kansa baba be ye bia kokokuma no be ye bia ko still na ye hia e kan opanyin na nkasa nti panyin no ne wan ono ni Agya Koo so hu na wayo se de enie nti afre di Agya Koo apa a wo sampe so be pagya e industry de ejina ho okay fast forward abafo bre se Agya Koo amobra Agya Koo da bonten wo hwe omo a se bi Agya Koo no mo si so a papa yi ba akụ ye friend boys a wo Kumawood yi mu wotimba tra bonten ebe ka se ono de obenye squad be si dan pa de odbe di nanum ana se odbefa ma panyimu be tra bonten ka sa ansem we se ya na dabi sabi adebe na omo mu di akire ba no so menye da mu nsua but Agya Koo etimi approve obi a wrong hwe sabi se woni bia na wo fa nkire obi sole a na we de o kire no na odna Agya Koo ade e kire no de kire esi amafo be kasa be Agya Koo kire no Agya Koo nkire no won se ye nipa da sani na ano ene ma nipa bi mu de omunya pade e beto abonten se na be ya obeka wonu aide atum adenti Adwenepahene make kasa nipa be breti mi kasa oh we de onya obia we de omo obra we de onya hwe we de oyekohwini ye be kansa me bra fa ho one day afred ye usole na wo start say wo yi unya pade pie ma akomako a yesi an na wo kire ho na nkwa na waye japade ene ewu aye mfa nko na japade de ensemfo sa na Ghana fo no bibira kekan ede eda to no mko batu hwe ne ya hwe Agya Koo manhye Agya Koo asiesi wo ya Agya Koo nyankopon wo nhira wo me de me hunu bibi say dia na wasa motivate me more na ade a me so me ye no ma yire me ho ma ye de kase because se woni bia emfa hia enka nkwasasem se woni bia emfa hia enka nkwasasem ba bia wonuru ye no a obi aduru atra no bompae masa nipa no se be nyankopon be boa wo ama wo so otima de aduru honom ntira dini ya Adwenepahene no ba bia wonuru ye no a obi aduru atra no bompae masa nipa kro no se nyame emwa wo na so de timi duru ho na so tra na obi so ye de enhwe so ensua ba we Agya Koo ayi edan we ya pie emu ahoye a ebe kokuru eye bebre industry kro na owom no omo asabio omekofio ana omo a obetwom aben no ahoye a ombeye wantwe na asefo no enye ezi nipa bebre kire sai nti Agya Koo start movie ni nyina no ebia we ne watimi aye obi start bi ontumi nye bi obi di Agya Koo anim kan ebejeje contract akese watimi anye bi no ni se da bi eska no be da ebeba se da yehu Agya Koo wa abonten no ene masaye de I respect him more Agya Koo asage enemy much respect ne because me hwe de we a Agya Koo mansion esi wona Agya Koo abobra ye kan brabo a Agya Koo abobra ana atim se de we Agya Koo dan esi wona nya da kuma eti se wo bia fa kire da bia meka sabi entre wiase enwu nko anse na be kireche onya pade o entre wiase enfri wiase enko ansa na abusua abekire onya pade se de ye nua ba ma ye wonya na ba bi ko Christian achu onya na ba bi ko wie no afa ni e be kire ne dani o ne ka ni o da bi wo wuko woti ase no wangasa no fa kire na abasobode bi wo ho a anansem pa bi anankran hyesem bi anase nsem bi asabio ebe motivate you more e wo ebe ka kire wa ne aka kire wo hwe Agya Koo mansion ete wo sei wo hwe Agya Koo mansion a wasi a tesa akora wo tena baabi no relaxe baabi obedwale swimming pool bi bia de ewo fi okama wutim se Agya Koo wanye kwase ampanyini wutim se Agya Koo sabio wanye kwase ampanyini Agya Koo ayade Agya Koo abobra yenhwe nipa bi mu so sei ne ensua omo ne entiete omo na motuom obi wo hono ma ona Agya Koo na si so obenya ska odbedi nkwasasem yebeka atu ne tirim o japade de nyehwe uwa wo mfa nko wo ba wiase no wo ba na adagya wo koso beko na adagya onwene sabi enchiri ma wo ana wonwene ne ma wo ma de ede aba wiase ho ne dia no se ne kotia no na ye ne de abro wo ne tirim to nyeska odi nanum industry wo mu blogging work kure wo mu obi wo wa obenya ska obetwa nanum China restaurant no okwa African restaurant no okwa ha at the moment na wo de bia ade na obenya wo mu no wo de ba ya ade no nipa no behu pe no ofa ho tan tio nipa no behu a no ofa ho tan because ono no wa ehunu nyansa amfo ne sika kakra na wonya no etimi anye bibio odi nanum no onim say from to oda da bia sika no be de ebeba but from ente oda
from away and to that sikan beba ne ade chia ebia ema the next ebeba nti scan bi ba no wodi bi didi wanum wodi bi yi na so di bi save na ade bi eye nyapade edugo so da chene ne Agya Koo wantwa movie biem krompo na Agya Koo sabi on regret da nya Agya Koo benu no ho da because se wo hwe edan esi wo ya ana manfo kasa Agya Koo ekohan baabi ne da Agya Koo da ball aso Agya Koo nya obi ana wa be hu say yes Agya Koo ye obi o ye nyasafo papa no o ye nyasafo pa nti Agya Koo me Adwenepahene me bo abaso e obeki TV so Adwenepahene TV so nyame obo so boss ase no won hira wo na oto nkwanem me de me ka tro say Agya mo ani adwuma pa why ade abusu abaso me ka for tap send e da ma tap adwuma de ku a o maso ya sna person send diska ifra ma no ne de ko Ghana e tap and I'm making for the amount. Mr. First time I use app and I here promo code. Adwenepahene no I the no boy go discount come. Now make for a health TS so I the amount. Health TS is web wow I'm out me and you come very repair with me I the amount so mon kona so you better drop a number no kwa Adwenepahene TV kitty discount. Yame boss was I say we should be bia mumuso. Now subscribe to our YouTube channels Becky TV Adwenepahene TV. Now support movement no TikTok so the honum. Any trending issue be on sa ebede ebeka. Edinu eba kope. Love you all. Peace out. Odo, we cook Roma bow. Number talk where do him. You offer be and was him sending his cow Ghana. Ah, mamma, I saw of us and this can cross or cook room. Now my any day. It's not fair Sunday. And come back to make I know to tap on car. Dear. Tap send. No, no, so I Apple Abba or Biata do go for so. Now what they register this and this coffee? I enter the shade. Hey, sir. Now what you could chase extra. Man, Miss Row, make a tap send amount. So you should iPhone and also the time, no app store. No download the Go phone so. Android phone so no Google Play, no download the Go phone so Miss Row. And I was send the so Miss Row or first transaction bail. Why so we have promo code? Once about Adwenepahene. Hey, Adwenepahene at a good. Yes, in Timpacho, Uboguma, who Europe, €5 free. Ah, before the same party, therefore. Some can put tap send at amount. Oh, America to soon Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who Piano no echo. Someone quite wanting the download. Download is a sea at Tenefi and Pacho, not relaxing. No one's pay quite wanting. Me quite wanting. Mammy, now, dear, I am the company said, first one, we should a credit card and come on. And that dear tap Paula Mantum was a decaf for a bit more. Was so shoot no more bank card, which means register SMS asem de atadwe yatedene ti tap a ba ama hiafo say send this can go Ghana na rate no so come ye twa bia mama mesra me ka fa ma on se wani age me anu ni me ro ye bad power and tentem to mesra promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I nanya €5 free I no more Canada so in US so so benya $10. Oh, say your day. I am a daddy for the only seven. I ain't tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to m0ney. Mamma, none why you didn't say. Ah, Odo, Namin ye didn't say. I didn't hear. Me call my sister Fia ni 319 ni money na kuku. Ah, who's that 31 kuku? Aye. And one I your dad, no. I am a dad, Debbie, man, how cry. Mamma, make a for hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, Mammy. Wow, 31 kuku. Set me say credit Emerald for crab Jim Maya and your young boys na afa. Sir, I'm a ton Enku come up utrin you may say na whatever video ye twagui. The way video twagui. Oh, enku no mda ye nwina say na sa no. Obu natural hair because utrin abopo, utrin me kuku ene bibia no ukoto healthy Asia. Obema utrin nwina say na so chen. Yeah, nye mintu mirika. Ene mesra ka ho na ko omo yu ka omo namba na gusu no me abusua. Worldwide be o me she put that blow. The nyaso be Adwenepahene TV na say Becky TV. Obenya discount e wo honom. HTLC enkuwe e kama papa be say mere wafo na omo boduko na say metu mutiri ho samata me so muturu mika. No mo wo for natural hair nku so wo ho. Ma me na show video etwagui. Natural hair nku bi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi. Utiri nwa kuku a mesre ukoho omama nku a utiri nwi be nyine from Muso bu owa opeso e natural hair o jani tiri nwi no tiri nwi na cancer ya bawe mesre mo contact no HTLC mesre mame omo ye boy wow Adwenepahene otwa supire kwabrefo wa ye kwa bibrim han bofo otwa burumu wo de putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi